ni Kapitan Enteng. Uminom ta pa iti arak pare. Walay, yakon kabailan pare. Hustan? Kapoy kamit gayam. Basit lang na bartekan. Agawin akon pare. Ang mga jak pa'y makapagnan ko. Sakit di. Kapoy. Ay, di nakpilitan pare. Dinasat, agawin tan. Uray na bartekak. Agsatak lata. Ay, masurunak tanarabyan manin ni Badong anagawid idirabi ay maray. Anya? Kanayon mo't ti pa nagbarbartek na dita barangay haul. Ha? Ibagayokin ni Kapitan. Saan apagiinuman iti arak di barangay haul? Nakita anaginumda idin na minsan. Ngamjak pagarupan akan kanayon akas iti kunam. Oray agdamag kakadagiti kalugaran tayaw. Kanayon da nga agiinom di ta barangay haul no kasta mo malumen. Pasaray pa'y aginggat bigat Anya? Damagak man maribanang. Kanayon kano aya ti panaginom da kapitan ni barangay hall no kasta malumen. Ay, pudno, mare. Kat dayta ti kasurun ko launay kan kuana. Anya? Di mo amaw, kat may sakamot kadagiti kagawad. Pudno, ngam sa anak namin nga overtime ijay. Ay, kanayon ko abagbagaan ni Inteng, angam dinakmat italtalak. Isumot lagaya makanayon da agumatang ditoy iti arak. Bagaam ida, marikwanang. Tapno sumardengdan nga agin inom ija barangay hall. Sige, maray. Di ka agdanag. Tabaga akto ida. Ay, kababaen, kadagiti makakitkita kadakwada ija barangay hall. Rumwara kita malam to yan. Nawis na ni Parinteng. Mapan kayo manen aginom iti arak ija barangay haul. Man ano kumangay? Libre ko naman. Aramiden nyo matin apagiinuman di barangay haul. Dapay kidi karaoke ijayan Anya? Mabalin mo ti kumantano kayat mau. Ay saan ka mapan? Tapay aya. Agpat-pat nagkay tumanen nga agiinom ijay. Ay agawid ak tumot lang into narabay. Malay nakaw. Ay, una yun dito lakayan. There is one I love you very much. Oops. Sa nakastate kumanta. Ganito. Oh, my lalala, my darling. Ay. Wala tanggay. Ha? Agpada kayo kinitata ba daw nga diyo ang muti kumanta? Danggan niya, uta siya agkanta. Oh, my love! Yay! Nagpatpat nagkayumanan anagin inom iti arak, Inteng. Apay kumano nagpatpatnag? Tapno amom, sikat ipagsasaritaan dagiti kalugaran tayo. Ha? Saan kano arumbang ti aramiden nyo ija barangay hall? Ay, sakti kapitan. Sakit din ti isuro da. Oh. Ay, saan da ka adilawan dagiti tao? No hosto ti aramidem. Ay nagadukit ti amo dagita atataon aya. Pudnumat ngamen. Saan mo abalay ija barangay hall? Tapno aramiden nyo kit din ti kay kayat yo ijay. Baga amot ni uncle mo nga Inteng kwarog. Abay ka din, nanakwanang. Tapno isardeng na ti agpainom iji barangay hall. Anya? Madimot nga mintikas jay nga aramid na. Sana balik kumano mamisan laeng. Ngam kang kanayon mo taon. Ni Uncle Inteng Ay, na yan. Nasayat no ni Uncle Inteng ti pangibagaan nyo iti dayta. Tay sumat ti agpapainaw. Saan mo't asyak? Adda ka din ni Kapitan Maribanang. Awan, marituyang. Apay ka day. Ay, badong. Ay. Umay ka, kartingam. Wain umaya ka. Ay, marituyang.
Adamat bukol itimuging ni Pari Badong. Nasaya at tanadlaw mo, Maray. Tapno ammaw, gapwanan day ta tinalaos abartek da idirabi ay ijay barangay haul. Anya? Kunak idi asaan amapmapan, ngem gapo ta inawis kanumo ni kapitan, iso nga impili na tinapan. Kate? Basol daytoy ni kapitan. No kayat dati agbartek, saan ko maamangiramraman iti sa balay. Umay ka ba daw, ta ipakita takin ni Marikwa ng tabukol mo. Na, payan ta nagbukol nga agpaiso day tamuging ni Kabadong. Ay na, Maray, nagbartek day dirabe ay ije barangay haul. Anya, no kasta, kadwana ka ni Kapitan? Ngam apay ngay nga dabukol mo. Natnag ijay agdan ti barangay haul na itugtog tamuging na. Ay sos, naimbag ata saan agrabe kat nakaawid ka pay. Un nga ruda, masurunak ta binartek da ni Badungkaw. Di da pa'y nga rud met intolod ijay balay. Ay natuyang gusto na. Agawid tan. Ay saan? Agrikos tapay. Tapno makita da tabukol mau. Anya. Ay, kabaot dyan na. Nakasangpoy takmot lang ang dito balay. Ay, anday ko. Apay ngay. Naimbag kasi mangput kan. Si kamit, naman ang tibasol ko ayata, binhalunit nak. Sa dino tinagapwam? Napan ka manan gimatang iti arak nga abas tuyo ije barangay hall? Saan? Anya asaan? Tapno amam, imay dito ni Marituyang. Kadwana ni Pari Badong nga addabukol iti muging na. Ay may sakarton man nga arak kagawad. Anya? Naibos nga minan ti arak ije barangay hulkait. Ay, Kapitan, diyo ko matagidaksan dahito nga ibaga kada kayaw. Anya data? Isardeng yu kuman ti panagin inom yu ije barangay hall. Anya? Tapno amoyo, ag dinamag kayon gapo iti bukol ni Kabadong. May samit na dya Marituyang ang mga kampanya iti bukol. Gapuanan kanuday dya iti panagiinom yu ije barangay hall. Tijak kayat, ibaga na abasol ko. Basol ni Pare Badong. Apay nga intulok na mabukulan. Anya? Inawis ko ni Pare Badong. Kinayat na. Jak pinilin. Gusto tinakunan ni Marikwanang, inteng. Isardeng yon ti agiinom ijay. Anya? Kakaiso na nga iso ti liwliwami. Urayam kadipay, nga dadakas ang mapasamak. Anya ko matidakas nga mapasamak. Dakas no maikat kan kas Kapitan. Awan honorarium mo. Agpanunot ka kumaan na imbag, intay. Ibaon ka man na mapan gumatang iti arak. Anya? Ito ti isang haribaw. Ay, isardang yung aminan ti agpainom dito barangay haul. Sa kamit. Kasla di ka makiininom. Isuray. Alain ka gumatangan. Kaya awisom ni Pare Badong. Anya? Ibagam nga adda arakan pulutan dito'y itamalam. Ay, sige ang kahil. Kaya ibagam nga agitugot iti baraha. Tagsusugal kayo. Agpuso ita pare. Pustan tano kayat ma. No problem, pare. Ada tinakaw ko akwarta ni Tuyang asang arriba. Isa ti pustak. Nung mga bak, pare. Loko ka. Agtakaw ka pa. Sukatak dumaladagaws sa paman ng mga bagak, pare. Rugyan tadak sugal. Sana balay tada ni kwarong agbantay. Ay na, sabal ako ba? Sa mga bagak kita, pare. Malalaman Badong! Ay, isus. Rawan ka dita barangay haul! Nanatuyang, awan ni Tata Badong ditaw. Ay di ka nagulbod, kwaraw. Tanakitak asimrot ni Badong dita.
Ha? Ay... Padaw! Sus. Rumwar ka dita! No di mo kaya't abarsakag ikibato ti ridaw! Anya? Ay, awan ni Tata Badong ditaw, kunaklang haruday. Ah! Ay, Angkal Inteng, aguburan ni Nana Tuyang. Abay ko, hindi tinangyari. Ni Nana Tuyang uburan na mutin ti Barangay Haul. Abay, paray. Isa din na pa iti sugal. Ada pulis itiruar. Badaw! Rumwar ka dita! Amaw nga da ka dita! Nituyang ko, paray. Iti nasayat. Umuwi kan. Ay, niya, mutin dito, tuyang. Ibabay nakmanin dito. Anya, binarsak mo ti tawa di Barangay Hall. Kasanaw ka masuruna, maray. Nagturad ka mo tan. Agdarum dalata, ano kaya da? Sungbata kida. Idi pa'y lang amin nga ibagbagak nga isardeng dati agiinom ijay. Ngam di damot ngamin dumngag. Ay, ni Kapitan isaw ti dadaulaw. Kanayon mo't abagbagaan ni Maribanang. Ngam jakman ammo. Di pa'y lang amin ni Maribanang tinagkapitan. Anya? Wun maray. Imbag ti babae a kapitan, ta saan nga aginom iti arak. Ay na marituyang, adamok di ta amay sa babae a kapitan. Nga mamartak matlaag. Anya? Anyati ko naman, Kyle. Inak gumatang iti may sa case nga arak ijay ilay. Ay, abasto dito'y Barangay Hall. Ay, husto nga minan ti arak, Angkal. Adun ti agririre. Mamati ka. Kinapudno na. Nangagkaw, asaan da kayo kanunto na butusan. Anya? Sukatan da kayo ti may sa babae nga agbalin na kapitan. Ha? Ay. Ikam-kampanya ni Nana Tuyang, amay sa kanunto a babae ti sumukat kada kayaw. Yay. Ay sardeng mo nga minanday ta nga aramid mo, Inteng. Ewan mo ti dakas nga aramid. Agin inom kami lang. Ay uray pay. Makadadaan laeng dayta itinagan mo kas kapitan. Kayat mo asukatan da kanton ket babae ti sumukat ken ka. Ay. Jak kayat Jak itulok. No kas tangarod, agbalbaliw kan. Agsingsingpot kan. Salpag ti kastoy abiyag aya. Ay sobramot nga min dayta. Minalam ti panagin inumyo iti arak. Agas nga ron ti banog. Agmalmalam ti trabaho, di aksyan. Ay, Inteng, amin analabas, dakas, laglagi pamday ta. Di ka kadimanin agawis nga uminom ita, paray. Ay, saan nanta mga no mabukulan ka? Kat umay naktumanin rautan ni Marituyang. Anya? Hey, lipat mo, ti maipapan iti dayta nga arak-arak. Ay, sayang nga talaga. Hapay ngay, paray. Ay, darigatin. Ang mga no didakto butosan, nintun pa nagbubutaos. Nya. Iso nga agawit kan. Ta manipod ita kat good buyan to numaw. Ay, kasyay. Ay, agawid ang araw din, paray. Ay, Kapitan! Tiket di pagsayaatan ti barangay mo tinto naram. Saan ket ati arak? Ngam, sakbay na, kaya tayo man nakablawan ni Sir Roldan Tabang, di Tapurok 17, Damsite, Irisan. Ala, sige! Diton, tinagibusan ti Sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Lyesha Tumlig. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Michael Lugitan. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.